Dobro nam došla, Zuzi. Dobar dan. Pozdravljam sve vaše gledalce i moje isto gledalce. I vas naravno ste u studiju. Svaka čast. Nadam se da vam nije vruće, 28 stepeni je već u studiju. Ovdje je mnogo hladnije nego u tramvaju kojim sam ja sad došla, u kojem je sigurno jedno 40 do 45. A na moru je bilo lijepo. Na moru je bilo divno. Znaš što je negore u onim tramvajima, kad oni tersovi ne daju otvoriš Ne daju prozor. da otvoriš To kao će me propuk, kakav propuk sad su svi 50 otvoreni. Ne bih sad da stepeni. imenujem jednog tersa iz naše redakcije koji ne da da se otvori Ajde. prozor, ali Ajde. nema veze. Pozdravljava i ovom prilikom. Prelijep je spot, onako malo nas je rashladio, prava ljetna pjesma, ljetna priča, gdje je snima. Morska pjena je moja autorska pjesma, znači ja sam napisala i muziku i tekst, onako bojažljivo, sramežljivo. Lagani tekst, Da. eto tako. Pa kao što ljeto i zahtjeva. Kao što jeste i more, ja sam uvijek htjela neku tu morsku pjesmu na neki način. Ona je u početku malo više možda išla na Dalmaciju, a poslije smo je u aranžmanu malo prebacili u Španiju. U početku mi je bila ona kao dalmatinska, malo samo sa onom laganom gitarom, a poslije smo je malo stavili i ubrzali da bude španska jer je baš tako ličila na Španiju. I onda snimala sam spot naravno sa Dejanom Miličevićem, ja samo s njim snimam spotove. I radili smo u Kuparima u Hrvatskoj. Onda smo radili ovdje u Sarajevu u konobi Gusar unutrašnje scene, i onda se pokazalo ipak da te unutrašnje scene su bile malo tamne, trebalo mi je dosta nekih portreta. Onda smo to uradili u Beogradu na Avali jer je iza mene granit i ne vidi se onaj spomenik čuveni taj neznanom junaku, nego samo je granit iza mene ili možda borovi. Tako da se sve dosta dobro uklopilo. Eto, mislim, rađeno u 3 države, slučajno, nije namjerno. Ali je dobro ispalo. Ali jeste, lijepo je dosta ispalo na moru, znači što je stvarno lijepo. Ja sam se skinula u kupači kostim. Ajdinu se posebno svidio onaj crni. Kostim. Volim crnu boju inače. Da sam znala. Ali svaka čast, vrlo odvažno, kupači kostim, morske scene, nije bilo. Suknje sam ja sašila, španske, mislim, tako da, htjela sam da imam te suknje, te razreze i ne znam, to sam uvijek željela da imam. Crvene cipele, ne znam, ako je ko vidio cipele. Ja da sam muzičar, ja bi samo spotove na moru snimao. Kako iskoristio priliku, pa volim more. Ja ću od sada da snimam po Bosni rijeke, planine, samo idem vani, neću apsolutno više ulaziti u studio. Pravim već pjesme koje će se snimati. Čvrsnica, Prenj, Treskavica, može. Da. Lijepo. Stvarno. I u blizini isto Sarajeva ima par lokacija jako, jako lijepih i mislim da je malo spotova sa tim vanjskim, a da nije grad. Možda neki manji grad kao Jajce, ne znam, Bihać, Una i tako. Ali uglavnom izlazim van. Da, zahtjevno, vi ste rekli da ste na 3 lokacije snimali spot, što nije baš u današnje vrijeme, ali tako ne može svako obići te 3 lokacije, daj da se što prije snimi, da se završi. Ja imam dobru ekipu, imam dobrog saradnika. Spotove snimam uglavnom sa Dejanom Miličevićem, on je režiser i on me slika. I njegov šminker je tu, eventualno još neko pođe ko možda drži neko, ako je danju, neko za svjetlo. Ali ostalo ja se pripremam, znači ja sam sebi i stilist, i scenograf, i koreograf, i frizer, i šijem sve sama. Zanimljivo je, Scenarist, ja sve napišem Dejanu scenariju, to, tako, onda on kaže ok ili nešto, onda sve sašijem, sve rekvizite ili ponesem, ili ovdje već unajmim i nosi ako treba u Beograd ili on dođe ovdje i tako. Tako da na neki način ja nastojim da sve, low budget da mi bude totalni, da sve to stešem koliko god mogu, jer zaista je, spotovi jesu, moji izgledaju da su skupi, ali apsolutno nisu. Moji spotovi jako jeftini. Da, ali ja radim 90% svega. Super. Ne, zanimljiva je, Zuzi. Toliko je dugo godina na muzičkoj estradi, tek posljednjih godina ste se odvažili nekako na solističku karijeru. Malo ko zna da ste završili ekonomski fakultet, da ste magistrirali u Holandiji i da ste skoro 30 godina u sretnom braku, što je isto svojevrstan fenomen u današnje vrijeme. To je tačno, da, to je tačno. Ma ništa, popusti malo on, malo ja, razumijevanja i to je to. Kako je podnijela kupači kostim? Više popusti on, to sam što htjela reći.
dobro. Ja sam malo nemirna, ja sam strelac, nemirna, a on je malo miran i tako. Tako da se to nekako sve ukomponovalo lijepo. Pa moj muž sam mene podstiče da se, on kaže treba da se, jer ja sam prvo njega pitala mogu li ja u kupaćem kostimu, mislim stvarno. Jer vidiš, Ajdine, ne budi bosanski primitivni muškarac. Pa ja sam i na Facebooku stalno si, ne znam, vjerojatno vidiš, ja sam non stop na Facebooku, još uvijek stavljam samo kupaće kostime, dok ne ostarim totalno. I sad nedavno sam stavila jednu sliku gdje sam obučena, za Graciju mi je Irfan sliko i kaže, i prijateljica mi šalje, kaže, kaj si obučena na ovakvoj vrućini, šta ti se desilo, kao čitave zime si gola. Lijepo. Eto, to je tako to. Ne, ono što sigurno će zanimati većinu naših gledatelja je u stvari vaš vedar duh i to je ono pokretač svega i to je ono što vas čini i pozitivnom i vedrom i mladolikom i lijepom osobom. Kako to se čuvati vole me na televiziji. Stalno me zovu na radiju, na televiziji. Ajde, u teško vrijeme kada smo okruženi toliko s negativnim... Pa ne znam, vjerovatno ja sam taka priroda. Ja sam uvijek vesela. Ne psujem nikada. Eto, ja nikada, vjerujte, ako je mene čuo da opsujem, nikada ne psujem. Nemam to jednostavno nekako u svom rječniku. Uvijek sam, dobro sam raspoložena. Dosta pjevam. Danas sam pjevala 3 sata kod kuće. Pjevala sam sevdalinke. Super. Pošto idem u Holandiju da pjevam jednu svadbu, oni su tražili sevdalinke, tako da sam malo pravila neke redoslijede i to. I uvježbavala, jer ja nemam priliku, ja u biti ne pjevam nigdje, ja pjevam uvijek sama sebi. Mislim, to svi već znaju kako Zuzi pjeva sama sebi. Ja se zatvorim u sobu, ispred velikog ogledala stanem i pjevam šta god hoću. Eto tako. I tako uživam u tome stvarno. Ja to volim. I hoću da prezentujem, znaš šta Vanja, ja sam godinama prisutna, a nisam u biti ništa nešto baš svoje napravila. Snimala sam sevdalinke. Ovdje u arhivu ima jedno 20-ak mojih. Snimila sam ciganske, u Holandiji imam ciganski orkestar. Snimala sam back vokale svima, mislim, Čolić, dugme, mislim, to već svi živi znaju, to Mirzino, Jato, ne znam, sve sam nešto radila, a nisam radila sam jedan CD prije rata sa Mićom, ali to je bio više njegov projekat. Ja sam samo došla otpjevala, a on je odsvirao sve gitare, sve bubnjeve i sve ostalo što je bilo. Tako da sam ja odlučila da ja nešto svoje uradim, baš prije nego što odem u tu penziju, imam još nekih godina, vremena. I tako baš se sad trudim, pišem tekstove jako lijepo. Otišla sam puno dalje već od Morske pjene. Tako da sam napisala nekoliko jako lijepih tekstova i već sam počela da snimam dalje jer hoću da završim CD komplet do kraja ove godine. Zato sam snimila 6 pjesama, od kojih imam 5 video spotova. To je strašno puno, to je malo ko radi. Nisam još radila ni jednu promociju, ni jednog spota, nikakvu promociju, mislim promociju nego samo po televizijama, radijima i tako to. To ću ostaviti kad budem sve skupila. Želja mi je da imam 12 spotova, 12 pjesama, da imam odmah i DVD i to. Za svaki mjesec. Još nemam nikakvu kuću, mislim, znači iza mene... Producentsku imate kuću. Producentsku, ja sam producent. Eto tako. Tako da nisam htjela ništa još da se nešto vežem, obavezujem dok ja ne znam šta ću, kako ću i kako će to da bude. Za sad sam jako zadovoljna. Lijepo. Krajem godine novi CD, možda ne baš krajem. Obično uvijek je bio običaj negdje septembar, oktobar, znam kad smo polazili u školu izdavali s albuma. Ja neću stići pa ću onda možda u februar kad niko ne izdaje da budem interesantnija. Ali onda neću moći doći u kupaćem kostimu. Biće malo prehladno. Na prezentaciju. Ne sumnjam ja da će Zuzi pronaći neki modni aranžman. Koji će biti makar župe neko. Super. Vanja je mene jednom molila da dođem sa gitaristom da otpjevam malo sevdaha, međutim ja nikako tog gitaristu da taman nađem, a on ode ovako. I ja ću sada Vanji da otpjevam malo samo. Eto poklona. Može. Pjevat ću na bubicu. Dobro. Sinijarko sa istoka sunce, pa obasjaj moje bljedo lice
jer ja jesam jedna, cijelog svijeta vrijedna, koja stradam ljubeći. Jer ja jesam jedna, cijelog svijeta vrijedna, koja stradam ljubeći. Zuzi zu, dragi gledatelji, a mi idemo dalje.